makai. Iya rupa disanga makun repuren Pak Guru Kak. Pura ni mo pake. Pura nu pake. Tanya patok sapo. Makai. Pak ulangi kare bacana. Angkat tu candiraraku biasa podaku kadaka. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Candirara matutupalla. Cenindara matutupala. Angin lalo, angin lisu. Angin lalo, angin lisu. Iya pa namanya menyawana. Iya pa namanya menyawana. Calon matuaku. Calon matuaku. Ya ko pure natu duaroku. Iya natu cek deka luar darah. Ya tu sapo dena ko pake candinara itu marah kama bene. Napa sih sang pake sapo? Pura nama micua darah. Ya tuh natu sapo komita ki botim paru je wi. Ya wi ngerang-ngerang tuh sila suruh waktu kok botim paru. Agak tahu si pengalamanmu. Anak mundre waktu na botim paru. Luar biasa keenakannya. Kenapa saya katakan demikian? Saya dulu waktu pengantin baru bersama dengan istri saya yang tercinta, bayangkan di CD. Waktu kok botim paru, liwa sesaku. Onro sesaku sila surang. Tetesi diwani bosi-bosi tahun lempat tahun yang katoni matu aku dena baja mewah kama cerita. Matu aku liwanya mana? Iya liwa sesaku. Terpaksa tudah ngaku mondre na posi bola miloda ko pangalatala kada kuasa wala ma'samuki wa halathamuna malaman aga betungan na kada ka opo mate ko lampu angka to basara na angka iya mate to ngi lampu sapo mate to lampu gi pa mutama ilala kamara de upa jama kapesa kada ka magi je ndona ko nalisu malolo de gasinna Allah sekali na tuo lampu subhanallah magai matu aku lo wepa manitungura. Iya tuh sih ya sapo. Tempo ku malam pertama. Make. Angkan aku lego-lego ya. Iya. Angkat tuh nih ipamu ilala kamara egor anak. Iya. Pesawat M150 mau mendarat. Pakai landasan. Mati ipamu ilala kamara kada. Mohon maaf, landasan lagi becek. Woi. Ampe tuh ya sapo. Masih nyawa aku dega malam pertamaku. Jadi langsung malam kedalapan meni. Itu walan malam kedalapan. Malam ke-70 meni una. Muhammad. Namo warang peraku kuto meni pakepai nepi toki manu. Ya manirba waktu mu cek de ya lawan si ratumu. Ya si jerosa dia pangkas itu lah landasan. Iya. Mari ngerang tatu ya sapo kong kaya telak landasan. Pak biasa waktu ku majama ko bandara Indo. Saya dulu kan bagian informasi di bandara. Jadi saya tahu perjalanan bandara mulai jamnya, detiknya, mau terbang, mau landing saya tahu semua. Ya, bekoto siro ko milo niri ke makapal alut tulo Jakarta ko kiju pandang. Ya. Dari bandara Sultan Hasanuddin menuju ke bandara Jakarta. Perhatian kepada penumpang tujuan Makassar Jakarta. Dipersilakan untuk menaiki pesawat melalui pintu ketiga. Terima kasih. Itu si komik kilo Mekah dari bandara Hasanuddin menuju ke Jeddah. فلا سمحوا لي بخشجع مقاصر Indonesia تفضل الخليفة ولا سمحوا لي بخدع مجال Jeddah. Artinya menilat tuh ke Jeddah. Iko bandara Jakarta menuju ke Cina. Itu siko bandara Jakarta menuju ke Jepang. Ya, sekarang bandara Jakarta menuju ke Belanda. Artistik untuk artistik in Belanda, pakit sikin teroris ko ay Indonesia. Bandara Hasanuddin menuju ke Bone. Keluarga ko pala di Bone, ndre malan dia sa kapala lutu embe, nasa malo ni lutu kapala tiacho na ko di waja ko. Sekarang bandara Hasanuddin menuju ke Polewali Mandar. Apa ada naik kan dari pesemata mapara jadi itu mau kapal lalu tuh pue. Itu kok bahasa Mandar ya penting ke pue nah. Allah, ini tuh sapo. Weh, bala dah kau iko. Weh,
melotosi ka makutana siya po. Wasa pulin no di Makkah ko. Wah, jak mau cerita soal Makkah. Iya. Saya dulu waktu umroh baru-baru ini bersama dengan Ustaz Erwin. Iya, iya, iya. Kebetulan Ustaz Erwin yang dari Wajo nggak jadi berangkat, terpaksa saya yang berangkat. Iya, kami yang berangkat. Kebetulan beliau itu tidak jadi ke kepala rombongan. Iya. Jadi saya yang menggantikan dulu untuk kepala rombongan. Ya tahu natu sapo koto mendok main di Makkah. Iya, main di Makkah. Artinya komelo nilutu kapala itu. Melo nilutu kapala Apa kita itu kalau Indonesia menuju ke Jeddah itu perjalanan hampir 9 jam lebih kan? Iya, biasa iya. juga 9 jam pas. Iya, iya, iya. Jadi itu sapo kong kali letu di Jeddah. Iya. Ang kami itu itu Dek, akan aku melo ni reke tepa. Ang sana ko meni tepa ko kapala, meni tepa kapala. Iya naro. Iya, akan ano pa ano? Kang kami itu informasi nah. Iya. Kok kayak kan Garuda yola. Iya, 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 iya. Tapi kan itu kang araya sih. Iya, iya, iya. Letu pije tahu na dupeki itu ara itu. Oh, na dupeki. Ang kami itu supir ara. Iya, ara Dupeki. Iya, iya, iya. Wah, iya sapo artinya lain. Iko kepala rombongan? Iya kepala rombongan. Wah, tapay ko yo loy tanay. Mana satu nenek ini kepala rombongan. Iya, iya. Jadi letu ni Jeddah. Mak basara. Mak Basara. Iya, akan dapat aku. Kapa de usah Mak Basara Iya, 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 iya. Jadi angkan ni supir udah kulupo. Udah kelupo. Wasang ima panci na iya liu pitandre na lena. Wah, iya, iya, iya. Jadi angkan ni maju ni. Maju nih, tapay ko. Tetang mungkin diro sapu kali. Macam ko Mak Basara di kada insyaallah do pakasih ko sapu. Iya, 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 iya. Ya, angkan ni rai do peka. Iya, natane metona. Wah, tapon langsung na tanay. Kana Mak Basara. Fele sama khudul min ya Allah kana. Iya, betul kan nah? Artinya kada selalu mengangkah. Ya. Akan pudangi. Saya juga jawab dengan bahasa Arab. Bahasa Arab Penuh dengan penghayatan. Cici. Penuh dengan hayalan. Cici. Dan penuh dengan bayang-bayangan. Iya. Akan papi balik. Lo hamba ni bahasa kawa alama syawuqu hayna baslahana laqata. Aga yasang. Artikna selalu kusi saja tepai. Bah. Jadi narin. Iya. Nalaki situ. Ya, apa mini jok kau tuh ya? Iya. Natane ki situ. Ya, natane ki si aga si natane aki. Kamalan yang gote kada akadani yang gote. Mage ci kada lo no mai. Iya. Ini gimen roto. Iya. Natane kasih. Kama ulul lebih selah mangat adu malahmalan. Ya, aga yasang. Artinya mek ko kamang ngoto to mek ko malalang. Iya. Ya, akan baliang akan. Lawan masih nasi kita pada usah mak. Iya. Lawan masih. Kawadhana syawaqama kana mahalana. Aga yasang artinya kau dingi makalolo na. Gara-gara iya na tu sapo. Mak Basara ka cedek kanalik ko ara ko jupandang. Magay. Ha? Magay. Wakade huwasan na halip kangat na nalak mana. Aga yasang. Kada ka meje na liyo lopo ni nga mo. Allahu Akbar. Allah, ni batu. Ya lalu tuh sapa guru-guru ko cek dia ko Basara. Apang katong atu ya artinya aja yang penting tu malay fai. Yang bahasa na na komen ri makapusay. Aja makan katong atu ya sapu ko men ri makata. Apang kanang kasih kalau terkait tala aji rahmatia. Iya. Si di mani olok tanana bau bitulai. Iya. Allah ya beto na usat di mak bau bitulai. Iya. Ang katong atu palayasa sapo ipakapajang matay madari kita dempa takar 2 kilo. Bah. Ya urasa ini 2 kilo tak dempa. Bah. Ukape sakadaka subhanallah opo pasiruntu ko nga baitulai. Iya. Terpas pertama dulu murekeng. Menaje patami uluku. Iya pamala matamu. Upakapajang jalo mataku oh subhanallah opo pali permala nga dosa aku paminga nga kasi dali ko papungco papelper nga umuro ko pasi aka nga keluarga ko. Iya. Upakita kita tace de mataku. Iya. Mapat jolo pertama. Iya. Wah, mapat tanap macala-cala cek deh. Ya, ternyata agak penasaran nggak? Ya, Pak kita nih sapo. Agak. Bori unta itu. Mangga kuwi kulat apa? Oke. Allah. Mau petapa lagi orang pakai mencela-cela. Iya. Mak kami ka dosa. Wah sing itu mak gincu. Urion ta mencela-cela. Mita Yaman itu saleh maka sapo. Kami tak aja mak balu canggor ya setu. Kuramala nggak tuh sirun tuh aji Siti, aji Rahmatia, aji Nabe, aji Rubama, aji Cakupa. Ya anu mbak dengan kau surun tuh. Ini kan aji tuh. Mati nih. Mati tahu kan nih? Mati tahu kan nih? Ya anu tuh deh kau sirun tuh. Ang kamatu mapat di cakon.
tagiling kaderata. Ah, mi semoga iya. Me sakuli solo bola na makadali laki na magidi makulit na kada sigilingan ngalo ku polimita la dore si bawaji. Nalupay karo. Si bawa kak tumakuli ako jupandang. Manangka? Iya mo paroriolo tala Universitas Muslim Indonesia. Iya. Si bawa kak makulia. Ya ilala maguru alena isaliw mambaluk buroncong. Ala paletok kisolo sapo. Alhamdulillah. Si runtuh ki keluarga. Iya. Ya apa ya masih mangan nga tuh keluarga aku kan. Mana sadu ko keluarga. Dores. Iya. Kita ucapkan juga buat kedua mempelai selamat menempuh hidup yang baru. Menempuh hidup yang baru. Semoga berbahagia selalu dan insya Allah menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Keluarga sakinah mawaddah warahmah. Aci iko gaberpa kaya tanya pato bau na sapo. Manang kamay kay mabau minyak sa nyonyong. Minyak sa monyong. Allahu Akbar. Nundang miji keluarga lo kay bango-bango. Ang kato ni ibu edi na pa macawa na sulangi bunga-bungay. Apa aku pun macawa ada matok kay. Hebat sir ibu macawa ada. Mari ngerang asapo ko makoy ro panontong si cawa-cawa si Pak Dua. Magay pura ka tumalawat si bamok yo ko bone. Den apa si cawa-cawa ngir tomatoy dua la si sele-sele manisi bukuna. Ang kalalo si Rimonri tapamanga mak dana lalo isi bukuna. Kala de sapo mate mo lampu nasapa. Nakapesa naruntu mo itu watu naruntui nalari ang gajero lo boleh naparikantongi ya napamakde ya latu bolana nabuka melu pasang ni sindru. Allahu Akbar. Oke Bun Dores, kita masih akan menghibur keluarga. Iya. Ini keluarga besar ini dari mana nih lawangnya tadi? Dari rumahnya. Dari rumahnya. Iya. Oh betul banget ya dari rumahnya. Boleh kayak ke boting orone, bu? Boleh kayak ke boting orone, boleh bolana? Iya, boleh bolana. Iya, kau makutana kau je pakanjak-kanjari je. Boleh kayak ke boting orone, we tanta. Wialah, aci sia sikolaku. Tege sia sikolaku ko sedih telu. Alah. Iya kalau siapa le ni saliu mak belu roti. Nika sana yera nika sana. Wisa nga kor telu Nika inondeng icaku pa ijuneha. Suhona. Aga yasang Suku tau nih. Ya. Hai. Iya tepuk tangan dulu kadera-kadera. Terima kasih.
tonero. Suku tonero. Suku tonero. Cintaku Ariana. Angga si sarada si si mata mapolo lololol. Laki jalan apa? Yang bagus ya, yang bagus ya. Suku toniro, suku toniro, Cinaku, Cina, kalau Cina Korea lena, iya tonala Muhammad nalurui, awe. Ipamula ni latuto ni coritae. Pak Jani, Iba na ko makacapit yung kacapin na sabari kawa. Iba na. Iya ton na yang Allah ya sayang. May ngijiro lagu na. Mandar tuh si renangnya. Iya ko. Di mondo bola ya sayang. Anda nasulala kebanuan ya sayang. Sulari banana nalaga sujang. Terima kasih Bun Robi. Nasabak mamula ko jangan diwit ala Dores. Allahu Akbar. Dores, ngaramo pagasapo ko tuta. Macule ko puloy, narapi kita telima subuh di penonton lisu. Iya, makutana nih. Pak Bu, mah de gagal lisu. Natate subuh nih je na de gagal lisu aga nasa ngero Pak Desa waktu rumah Pak Desa. Asa malawala da ko si Mama Mercedes. Aga nasa Pak Desa. Nalo ka bici-bici kakak Pak Desa mi ni setengah na 5 de pagka penonton lisu. Napoda nga Pak Desa mo kada dampak ko ci mali-malang ilupin na tawen. Dores. Pakai nasi. Api bangun, api kibahan.
Pauno. Artinya andi api Pauno. Artinya dek pakak aja tuh munuk ya. Daras mapangyawangi deh ngaji soal arisan ikan negeri arisana. Ya. Nika kan nga arisa sapinge. Podang ini ngaji podang kadamu ni katok kan arisa sapinge. Nika kan nga arisa sapinge wani. Wasa ikut canggih wani sapinge watu na tatetal. Allah. Daras. Ulang-ulang gare deh ngaji pakanna. Ah, iya ulang-ulang. Ulang-ulang pakanna. Pakanna ka? Arisan. Oh, ulang-ulang. Ulang-ulang. Itu kan wani-wani nilai kena. Weh, sawani kena. Arasi. Ya, arasi. Ada di kantor teriak kau lagu-lagu arak kasapo. Lagu arasi. Wahabi'ul Ane. Artinya Endre nih. Ya, hanya. Lala kacak. Agak yasang. Lalu kacak ya. Lalu kacak. Akben aja. Agak yasang. Akai penewe aja. Deh, dupai mati no je. Kali penewe lagi. Wahli bisa karibi ya khayala ya halal. Ayah sang. Desa kali aku pau je. Mata. Bakali bisa mahdul miyada wali ya halabi ya halal Muhammad. Ya yang Habibin Habibah Lababi anak lababa maka to pa sanawiyah anak betul lababa lababa pala labolong ito lababa ontong masiding isibawa lababa pala bola patapuloy. Dapat dan di Khalifah. Iya Khalifah itu tafadan. Ya musik. Katu joget-joget arak nako lagu-lagu arak. Masa gini. Kok goyang-goyang arak. Jilbab putih lambang kesucian karena jilbabmu aku jadi terpaku karena pakumu aku jadi tertusuk karena tusukanmu aku jadi mengeluh aduh agak kombo nato doka anu agak to nato doka ingat lopo makut ya sariba lakoy na sari puding ambok na sari banong asmara aswar mapadaruni la musa gande bakang Maria semusa bakang la posi mendre bola Maria seposi bola la cakeren ngawo Maria secake awo la zaman tumpu alu Maria
حسن جماله أسمر 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 mempedarone angkong titelnya SM dari semalam kose lau cek titelnya BA dari semalam ceba ladar mencaci guru dari sama pamer lah belum mencaci bapak dari sama pakolong asmar 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 mapadarone aci Opi ulun na pitang Ula ulun na lala Latajo tidak jujur Nasape salah pegang Asmar asmar asmir asmar 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 mapadarone tepuk tangannya dulu bu Asik sampai salah pegang ikas masalah karawa ingro ingana lopo asmar asmar asmir asmir asmar asmir mapadarone ase bundare iwarung dampu kopi naria sawarung kopi lah nasi giginya kuning naria senasi kuning lah nasi giginya maku naria senasi hangus lah nasi giginya bungkus naria senasi bungkus lah nasi giginya goreng naria senasi goreng lah nasi giginya mentah naria senandre mamara lah nasi giginya tumpah naria senai sabolo lah nasi giginya lupa naria saya lupa elongnya lah nasi agak lah sih nasi pateru ya agak sih lah nasi ter ini wingeran nange hah wingeran nange apa apa jalan ladores koteri pada sisa ceba pure sonti lah nasi ingerangi patah amai lah nasi majena lanas baje muteri lah nasi giginya campur ya naria senasi campur lah nasi giginya mawari naria senasi basi lah nasi lah nasi lah nasi malupai situ lah nasi lah nasi mag lah nasi mag lah nasi magi lah nasi jolo robi magi lah nasi kado-kado iya mamele-mele ka tu sapo kowi tapamu magay majato nga pala aci ya tumo bi kolom kita ni rode ngaji asli amal mali ngamala kumakta mo dali na tapay aci iya tumo bi kolom ay kembar ka tu ya de ngaji ladores ya ko rumah sakit jadi kowe si Alena sesuai dengan wajah pai mangkaretak ka tu biasa ya aci bah makadai indok ku bau garetak petui ko nak wetu mu bunga jaji makadaka maga mani pelik nama jata apa ku makadai pura meneni lari yang asu irumu oh sinangi pelik mata panyar ko ya made cenga ci Allahu Akbar ya ipa kilo-kilo sujalan oke kita sambut lagi penampilan dari vokalis kami artis kita yud mawar Yena Romelo Imanu Irawa ini sana Mawar Irama mawar ya itu oh bini kade mawar mawar melati semuanya indah bapak pegang tongkat ibu pegang sapu 1, 2, 3 bapak icalah sapu Wih salah tepu ko tuna aga makanya sedih bapak ikalah seku
Kuku, jarinya 5. Ibu jariku dipoto mama no pokona.